Laču dives cevale romale sam adai. Mek pále, bo mekamavas mek tu mengete tesik havel, vypalsoste by pisinelas iveta, bo ten džane napalsoste pisinen, ta trebars tu menge pomožinela. Ta takový peršo téma ivet, rozgindipen, co hazmange páreste kere. Palsoste by pisinelas. Ta tebi kampelas mange te pisina ondreka súťaža romanusu. Ta napríklad by pisinjomas palmero dživipen. So has perdalma pares hoj te rozkindinavman, te rozhodninav. A napríklad by pisinjomas palkada hoj meačilum pari mre romestar. Keď si zastuke beršakor? Deshu oktober. Aha. Deshu oktober. A me pisinjomas palkada, bo miri familia na kamelas mre romestelel, sartebi andre familia, a na kamenas, hojte dživav mre romeha, a kana me mišlinava zojčidel tedel lačajora persona na diňom lahet, ale rozmišlinavas, hoj čite del lahet, abuna avkaz, hoj perdal mahasigem pares, tabi pisinjomas napríklad palkada, hoj has perdal ma kada rozgindipen paru. Zapali keraftuke. No a ver, som rado hoj džana v romanes bo? No ta umanu sar varekana džalandru baro svetos, na džanu koja čip, savaha pezdel duma androe koja andru kodatan, ta hedikau pes varesave avre rumenca, ta te džanen romanes, chudellența romanes, te dăm ta jontumen ahalun, ta mesum igen rado, hoj džana v romanes, hoj sarvare kaj džave da v romanes, ta hoj ave romaman ahalun, napríklad mange šest pomožinen, andre varesus te napríklad terakno kaj štacija, abo kaj sarte džav pre mašina, abo kavka, hoj telendra kavka leromen davlenca duma, abo vakera vlenca, taka dahin fajnes, a mesum tiš rado hoj džana v romanes, bo melikera v amari romani čip sar nekbare derbar valipen. Esum rado hoj šajda v duma mira čibaha, hoj sikava v mire čavoren, hoj jon pališaj sikaven peskre čavoren, bo kampel ečipteli kerel, hoj tena našljol, a suske sume grado hoj džana v romanes, bo odda romaniči bhin nešukareder čip pro celosvetost, ta sum barikani Andrea Maričip, vašu da sum rado hoj džana v romanes. A prinđara pute manušen, so hine Roma, a kamenas bit te džana te vakerov te dou duma romanes, bo cikno restarle na sikavenas na kereu, na denas maškar peste duma, ta gion bajinen hoj na džanen romanes, a mesum fejs rado hoj me džana. A máme kama ste púčil, či sa zvare kanavare so hoj pituke feder pez penelas romanes sargačikanes? Hin bud kaj se lava so, napríklad te pez vare so kero, abo te kama v te peno šukares, mire mučkenge hoj len kama vrado lendikav, tamange pez feder penel, pardon, feder pez mange penel romanes sargačikanes, na? Joj, devla havoja picinka si šukar rajkani miri kavka, len co da v doma. Taláče, spali keraftuke. A meghin amen, trito tématos, sopes ačila, palo zaphandlo vudar.
Ta šajpena hoj kalatemiso avri ilam hoj oda čačes bud pares pro kalatemi temite pisino. Bo nasako pes džaneu sarte bite otkerel he pro kaj se pare temi na džaneu te pisino bo pausoste. Vaškada napríklad hoj penas pausoste amen bi pisin džamas ale tu menšaj pisine. So in tu menge proilo pausoste kamen, ale kajate maso akana penjal, hoj sopes ačilas palo za panlo vodar. Ta napríklad mebi pisin džomas hoj so pes ačilas miračake. Po jej dživelas romeha a kodalo romla sarte bi trizninelas. Kerelas pestar hojna iso lačoino heso maškaro džene he kafka, ale pali sarniko kodoj nahas, pal koda zapanlo vodar, ta imar palis nalačeveci bez kerenas a mebi pisin džomas palkada. A oda bute derveci hin hoj so ina menge kafka pares proilo iso bez kereača obo su bez kereo, ale nasako pal kajate mađanu te pisineo, abo nasako kameu te peneo bute derđenenge. Da zaležino kopeske so savitema avrikidela šaj pisinen, abo namušinen šajlen avertema avri. A ty špal kada tematos te pal savore aver temata šaj pisinen očačipen, sopes tu menge čačes ačila, abo varesu soča šunenas avre dženendar, abo šaj kiden andalo šero avri. Še peske keren peskri rozpravka a pisinen amenge he. Ty špalo vodar, so tu menge avel andro šero a palis čapisinen. No a štarto tematos koda gorutno o vakeriben palo čačipen abo palo pičačipen. Ta palo čačipen abo palo bičačipen pipisine hastu. Ta mebi pisin džomas palo bičačipen, načačipen so napríklad hoj sar mesumaci knjuri. Amen sam šovčavore štar prala doj penja, a napríklad hoj nazmange predzeka, hoj vareso kerena su prala, a hoj chudavas mariben me, najon ale me. Ta perdal kada imar perdal main sarte bi vareso so mangenahas predzeka, ta rumanišaj penas kale lavea hoj oda im bičačipen. Sarte bi nespravedlnost. Ta me napríklad bi pisin džomas palkada. Hoj mangenahas predzeka. A džanes palsoste bi me pisineva. Palsoste. So mange vakerdas miro papus. Jo vsaznek pureder maškaro bratranci. A jon avka kerde hoj trebarstek helenas o volejbalos a bokkavka. Hoj les mukenaster vikhelel avri. Kaj nekbareder furte ačel. Ja. Ta palsoste pokoda sazbaro biča čipena. Ta A mek palis mek jek tema? A mek jek tema? Pisin paloda sokames. Palsoste bi pisinehas. Ta palsoste me bi pisin džomas. Me bi pisin džomas palkada. Sar napríklad odada le čavorenge penen hoj sarlen radodiken, abo hevi sardes. Sar hin pares pašoroma te obchudel, abo te imar hine bareder. Kola čavore hoj sar pares nadjala menge avriandalo moj nasavorenge vare kođanov, napríklad me, nadjanav te peno mamo dado festu drado di kava bo kavka, hoj lačavman te obchudel abo te penel. A mišljavoj bute der romenin kada hoj džanas hoj
savore kamen, savore nandre familia, ale hin per dalende pares, lenge kafka androja kate peno, abo cari marbare der hine tütju mido peskre chavoren, ale na savoren dromen kafka in variko janmu te peno, nala jopes, nane ni save sa tebi, nane len problema, ale me osobně melen face rado savorendi kav, ale varesar mangen nađal helađal man te penolenge, joj sartu rado di kav abu kavka, ta palka da pipis. Tako da barola, čo? Ale tu men čáčes, šajpisinen, palsoste čakamen. A čen devleha čavale, a čen devleha romale, a radisalu vás preto mare buča. Palike rastumenge, a našči marpes do žaraska na gina, a vensaste bahtale. A vensaste te bahtale.